Ljubovta ima čudni patišta i umeje da gi spoji lugeto duri koga među njih ima i ljadnici kilometri dalečina, verska i kulturna barijera. Ništo ne je nevozmožno ako se saka. Takva je prikaznata na štipjanec od Saško i Vijetnamkata tam, koji pred 6 godini Ljubovta gi pronajde preko socijalnite mreži. We met from internet. Se zapoznavme na internet, no se je od gospod. Trebalo da se najdeme i da sakame. Yeah. And Trebаше da se prilagodime jedan na drug, no običajite ne ni se toliko različni. we need to adjust sometime, but all going good. Za da bidat zajedno tam smenila se vera, ime i zemlja, pa odrodnije od Vijetnam kada je bila profesorka i korespondent po anglijski zaminela vo Nov Zeland kada sega je sopruga, majka i domakinka. Tamo vek je 5 godini pored ovije dvajca vljubeni a pletat svoja ta bračna prikazna. Ona je сега кръстена, владиката Петър е кръсти, има име Игнатия, македонско, он беше кум на невестата. Jedno detence? Имаме две. Едното се вика според майка ми Лилия, а другото се вика Минта. Му дадохме така македонско, старо античко име. Snaata Vijetnamka odlično se vklopila vo navikite i običajite na makedonskoto semejstvo. Още от прво она не прифана много. Ние по-стари сме, прифана неколко родители и ние не я поштуваме, она нас не поштува и така помагаме и на деченята, кога трябва да ги чуваме и така се побалила. Ние учим македонски, а ние не разбираме ни виетнамски, слабо енглиски, то ми е най-тежко. A od kada ti je ženata, od tamo ti je kujnata, pa za kratko ta Makedoncite gi naviknala na vijetnamska hrana. А храната веќе се знае, јадеме со стапчиња, тоа, знаеш, она готве. И ако одеме цела фамилија на по кинески ресторанти, по виетнамски ресторанти, малезиски. Затоа што јас најдов дека таа храна ми е подобра него нашата македонска štipska hrana со грас, со кубасите. Ignacija tam i Saško se nekoliko denovi nagosti vo Štip, potom pak se vraćaat nazad vo Nov Zeland, nosejkija so sebe prikaznata za silinata i ubavinata na Ljubovta.